megalayapost.news. Ka Lumpung Gile Kai Football balap pelong de Kamauro Sports Social and Cultural Club Hamadan NSCA paham sim kelap poina syagabakut mentagasngi haga jingkun final ke belalong hapaden ka Lumpia Sports Club persya ia kanang kersiu tia Sport Club bat haga tiga jingkun final ke Lumpia Sport Club kelala wan pelimno ia kanang kersiu tia Sport Club da argol akawai haga tiga sengi balap pelkut ika tiga Lumpung Gile Kai Football la sakhi de kejingan dalang ba Merabon sim MLE kanongpo kumkongsan ba Balajiat Dani MDC kanongpo uba Jidwen Lingdo ramba shnang paham sim samla Carmelo Rimbai Presiden ke MSS and CC lambat kiwe ka jingkun haga tiga sengi kala de jingkun ke baya khat namar kiti kinhon ki balap poi chakathop janga final Idon ya kirang Gile Kai bukan sai bat ki bertibit bah gajing Gile Kai Football ha gajing kun nadu ka kelas step bat kelamit kari gajing kun ke baya khai le gajing kun kirang Gile Kai ke Lumpia Sport Club kelala punya Gile Kai khampa bat ki bla yo ya kabu ban tap argol ka bana kaleng kanang kursiu tia Sport Club la yo ban tap tang sigol bat ke bla pelong ya ke Lumpia Sport Club bakan pelim da argol la kawai ke Lumpia Sport Club la yo ban ra ikanam ladu ke bla khori ka song pisa ke belong san phawajar lem bagi trofi kat bakanang ke Siutia Sport Club kala syarem no aga tiga final kala khori ke song pisa ke belong arpsan hajar lem bagi trofi ya kini ke tournament na konta jumtoi yogi kun samla kibigi ini so kemen bani yang disinja kibagi sports club iseng samla genjuk pedungi kata isim lalor kaba peniak ini tournament idon ka mensim pan smokia na kementra bercelok ya kiwe activities ki program lagi senang gitu hau hamtam agak beda buat awareness agak beda buat kejing kerni gitu drugs agak beda ke dong ke pan kerni ke jelar ini agak beda buat ki awareness program ki beda nak kejing mentoy yang dipun sama ini Nasko menship yang kena ke platform, yang kena ke kau, kena ke bol berkedu, yang di sport club iseng samla, na konta ofin soha menship ya, akiwe di program kebede berikut samla. Kung kenusa kadang kajing dan kam kebekerki na konta bandar ki seminar lagi ke awareness program, akabede bat kajing pensuhu yang dipun samla kebede kidungi umno ban kinla ban perkre yelede high exam giloper kamu kentu yang digile exam yo CUET na kelas 11 12 umjuru na kabensa umno bagi kena school bagi kimi pa kena college kin kamsuhu ha sepang national education policy arajar apau yang kepada sorkan peden kalau hak ini penterikam lagi jelas ban kumjuru hamtam agak beda ban kadika juk agak dikerdukam jam kalau tergongsan hadu kata-kata bagi sport club kisah sama kisah gila naga bentra ban ID awareness program naga bentra kono ban ikai ban ai kucing ikut sama naga bentra ban yang pun saya berapia haki recruitment board kita prepare kalau benda di kam polis kalau benda haki kam DSC lane HMPSC haki no gilelel gimana kalian sudah usulkan idon ban advertise le benar ya kini jelas yo kam yo jam namar kata ikut samla ke sobat tentu pihak Tristo haki exam di interview hantam agak beda buat di recruitment nampak police department agak beda buat ke physical test kemudian beda buat ke ya kejinglah ke jumpi manmare pada kemudian tercer kesobat tentu kisah samla ke sport club insyaallah dia kena kamu pada laju benar lagu skor kumu Emily jumpi lalu gidon kisah samla ke sport club kemudian kami siap dan penuh yang awareness program dan di seminar di buku ini agak beda
ban lalu ke National Education Policy, sepang CUET, sepang drugs, lalu sepang jadi kerja ini agriculture exam affair, buku yang beli yang mulai menyerap ban ai kerja financial assistant, naga benda kini kitemun, lalu kita sama sport club kiberon kemensim, ban ai awareness lagi seminar yang pun sama di Snow gitu. Megalayapost.news